cora cek sosana dile. Beda apa? Mari curhat kanker. Marga, cok po gipo. Sengkok re sosa. Neng ra. Ya mangkana beun curhat ke sengko. Apakah gerangan yang terjadi? Tak lagi segenteng. Wah, beun le. Ganggu aja. Kok bisa kah? Abu. Abah, tanglat ke rapi ya biampo galau doi. Pak Susang kok apa tinggal malam aja lagi. Duh. Jek bini jek kewon ya. Duh. Der Maria mon sampai dang undang si Anya di Saki. Mangan tandi lo ning ngajak kompromi. Mulai kadung hacel lo ning nang goreng. Masa peri cong. Ya luka. Apa ban melu kulen ladi aja kak? Sama cemreng gila dah iya. Ayo boleh. Boleh. Gelu le. Tengah. Biar aku tengah ya bu. Ya deh minum dulu. Pah curhat pasenan kan kok. Apa dapet hei kan tani ya kesosato. Anu, aku tahun je. Tahu apa yang ku bolo ibu. Tahun je. Ya lu tahu. Bahwasannya dalam rumah tangga Ria, mun bede pemaksaan, aji le ikening pasal pemerkosaan. Sesuai undang-undang si anyar le, pasal 400 belum bolo ayat situ. Deking kok kening penjara 12 tahun. Tuh lah. Sapu seru hujan dulu aja marah kena kaki hujan dulu. Ya mare le, cek nyaman. Lah karyi nyaman kak, keng makeng. Puno reda tunggu dari somur ngangko ayo suruh bahaya laku semannya mana tau. Kaki. Ya mulai tandi ceng le. Cekik nola, cek yang pada nyaman. Nyaman lah kak. Keng mono yang surus tuh. Pahamin aman nyaman. Oh, gila kurang. Gibin kok. Jangan le. Deki sengko penjara ada rumah. Semri abeun. Nih, jadi kayak kayak yang pada iya. Aduh le. Apa kak? Ya tandi odi le. Ada perpangemut je. Coran iya kak. Mau dia rasa. Ya main langsung le. Ceki otang langsung. Mayu kak, langsungan. Mayu. Buka lagi napa muka tibi? Bukaan kak. Kembali masalah naruh lembil lemres. Motor sekelangkong, dek tantretan, dek cakanca sakabina, semarning kutang video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Loncengnya jangan lupa ya. Lah. Kelu le kayak le. Aji le, ikening pasal pemerkosaan. Deki engko tepak masuk penjara.
Aji le. Aji le termasuk hebat. Mana le, cok? Ya manggane le. Ini cengrak. Ya muntan le cengrak ceng le. Ceki anu. Jangan le. Dem. Aduh le. Apa kak? Ya tadi di